از بچم Ankara جوی داره محمد علی کلات سروک نواندا راپرسیان ماک لگل منه برز محمد علی کلات بخیراتی چند روزن لیره ترکی دروشه که گله کی خراب دایا ایرو ایواره گهشت نزدیک 18 لیره یعنی هر دلار که چه سری لیره ترکی پیش روزا وید بچه Yani Bele. Türkiye'de bu kadar Naha doların dalgalanması Türkiye aslında çok jber büyük sebep bilind bunu kim buna doları sedemin zede ninin de encamı da Türkiye net şerreki da u devalasyona ka mezinci kubbe jber vana te sedemek nine jber demeka demki em de fikrin deselat vit işte vaha bavardike ku desverdanek jder vay bo dolar dinav Türkiye'de heye opozisyon ji وها باور دکه که تسلطار نکاره آبوریه برای ببد نرین جدا هند ویواریدا بری چند دم جمیران دلار 18 لیره دیده بو پشتی وی که برای سر کومار داخیانی دان حتی 14 لیره داشت چه دمان هیا چه گارانتی هیا که ده 14 لیره یان دا بمینه یعنی هر دلار 14 لیره یان به چه گارانتی دید به کسی به جاره کدن دا که یعنی جاره کدن بلند به استقرار تنه مبستا من سبب چیه؟ yani şöyle bir بوی آوایی یعنی پرسکره که که ریوابرنا آبوریه هیا لترکیه دوی خالد آجی ادعایا دست حکومت او کم مدل که نو دجربینن اپوزیسیون جی لدجی وان دفکره اپوزیسیون دبیجه که آبوری باش بره و نای برون و جبروی اف انجام درد کون ام جی پیشبینیا کامه جدید ویواری دا نینه مدلا که نهات جیب جی کرن جواکین جی آگاهدار نینه ام جی باش نزان اف مدلا چیه پارتیا AKP de serdama 20 sal deselatariya xweda deva şeş mehên dawî de ew qirabûn û rûniştina wan çêbû ew qas çê nebû برز محمد علی ایرو ملا خفتنه که سروک پارتیا داوا علی جان گداری کر که دمک گله کی نزدیکی رجب طیب اردوغان سروکمار ترکیه بو آبوریا ترکیه دستویدا بو دبیجه جبر کو مدیر بانکا مرکزی یا ترکیه نسر بخواه چند زانی دمک نزدیکتا چند جاران مدیر بانکی هاتن گوهرتن و جی تأثیر وها کریه که آبوریا ترکیه استقرار تیدا چه نبه دبیجه دوی مدیر بانکی ریوبر بانکی سر بخواه اف ممکنه تأثیر ویا کل سر لیره ترکیه هبه؟ öncelikli olarak bu çok beri hemû tiştekî ev rewşeke bi bandora birez Alî Babacan demeka dirêj û dîsa ku Erdogan rêveberiya wê dikir di van aboriyê da kesê yekem bû di rêvebirina wê aboriyê da bû di heyama wan de û seqamgiriya dolar û dewîzê hebû li Tirkiye wek min berî demeke jî got di sê salên dawî da li Tirkiye mixabin bi taybetî ku birêz berat al bayrak hate ser rêveberiyê ne seqamgiriyek çêbû banka serokên banka navendî zû bi zû hatin guhertin û bi heman awayî wezîrê xezîneyê berdewam hate guhertin ew jî bû sedema bê îstiqrariyê bê seqamgiriyê Alî Baban jî wek ew heyama îstiqrarê wek serkeftina xwe dibîne lêbelê serokkomar jî wek serkeftina xwe dibîne di vî warî de warê aboriyê de yani pirsgirêkeka pêşbîniyê heye wek ji anî ziman Tirkiye di warê aboriyê de îro dolar dikeve lê gelo wê sibe bikeve an bilind bibe bi awayekî metirsîdar xelkes li hêviya vî tiştî باشه نها جبر و روشا لیره یا ترکی مجارک دنیا سیاسی هاتیه روژوه هل بجارتنین پیشت وقت که یعنی اگر نورمال بد ده 1023 ده هل بجارتنین ترکی چید من اپوزیسیون هل بجارتنک پیش وقت خازج بکو و روشی رزگار بکه ایرو سر کماری ترکیه رجب طیب اردوغان ده بیجه نه
د 2023 da çibe. احتمالا veya ki haya ko tişteki virengi bebe yani hilbijartinek peşvakt çibe be. Şimdi öncelikli olarak Niha Türkiye'deki beri sistemi hami şöyle, tiştî Türkiye'de li Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı sistema ka Erdoğan wiha heye ya da heta serok komar nexwaze Meclis'ten sonra an jî piraniya parlamentoyê nexwaze biryara hilbijartinê nikare bêwergirtin. dediği doğru. Ancak Belê opozisyon hilbijartina pêşwex dixwaze lê belê ev têrewê nake. Aha. Pêwîst e serok komar bixwaze û piraniya parlamenteran divê bixwazin. sayısal Niha di vî warî de ji aliyê hejmarî de hejmareka guncav nîne ya opozisyonê. Opozisyon bi alîwayekî mafdar dibîne ku borî xirab diçe û di rapirsiya da û tê dîtin ku opozisyon ji desthilatdarê baştir e hilbijartinên pêşwex dixwaze. Asayî ev jî birê serokkomar jî dizane ku di va şertan da biçe hilbijartinê dê wê têk biçe û wenda dike. Îro here hilbijartineke dê Ak Partî wenda bike. Ji ber ev tişta rû nede dixwaze hilbijartinê heta 2023 rawestîne û wê demê bike. Lê böylesine istikrarsız devam eger aborî bi vî awayî bê seqamgirî bê îstikrar berdewam bike û nikaribe rewşê berhev bîne Türkiye dikare 2023 de biçe hilbijartineka pêşwext. Gelekî spas